Bošnjački mediji, Kliks.ba, objavili su vijest o Dodiku. Ovaj čovjek ponovo najavljuje odcijepljenje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine. Ovaj čovjek od 2006. govori o odcijepljenju RS-a. Od 2006. čitavih 17 godina. 17 godina ovaj čovjek bleji o jednoj te istoj stvari. Ovaj čovjek nije normalan. Ali ja se pitam kakav je to narod koji dozvoljava da jedan te isti čovjek, ovakav čovjek, koji se ponavlja 17 godina, 17 godina istu stvar govori, najavljuje, hoće odcijepljenje, secesiju, odvajanje. 17 godina puni ljudima mozak time, to jest prazni mozak ovim. Ljudi njemu 17 godina pokazuju da ga žele. Biraju njegovu stranku na izborima. Da, istina, malo su izgubili pristalica, to jest glasova naspram ranijih izbora, ali nisu izgubili izbore, apsolutno. Još uvijek važe kao najjaču stranku u stvari u RS-u. I on još uvijek važi za najjačih čovjeka u RS-u. Znači, ljudi totalno puše tu priču. Gutaju tu priču, ne znam, nemam analogiju sada. Gutaju tu priču, eto, kao gladno tele koje se duhvati sise. Nije mi jasno kako može da ostaje na političkoj sceni uz svu korupciju, nerad, blokiranje, to jest blokade, kriminal, kredite koje je dijelio i uzimao na sumnjive načine, izgradnja vlade, RS i tako dalje, razne malverzacije. Ne razumijem kako njegov osiromašeni narod može toliko da mu vjeruje nakon svega toga. 17 godina najavljuju odcijepljenje. 17 godina govori o tome. I ljudi u to vjeruju. Gladni, žedni, bosi. Nemaju posla, nemaju infrastrukture. Banja Luka, to i tamo, izvan Banja Luke je pustinja. Trebinje je zapostavljeno. Istočna Bosna, da ne govorimo, Podrinje. Posavina, tu su bili Hrvati, mnogo Hrvata, danas ima mnogo manje stanovništva nego što je bio prije, a mnogo srpskih izbjeglica se nastanilo u te prijedele. Zapostavljena mjesta jednostavno. Ne razumijem psihu ljudi koji vjeruju ovakvom smeću. Znači, ja Dodika ne mrzim, jer ne smatram ga vrijednim mržnje. Ovo nije opasan čovjek na taj način što će on sada krenuti u neku secesiju, jer ne, on ne želi u stvari odcijepljenje. Zato što zna da odcijepljenje neće dobiti, a ne želi da rizikuje svoju poziciju. Ako bi tražio odcijepljenje, ako bi gurao to, sukobio se sa međunarodnom zajednicom, sukobio bi se sa probosansko-hercegovačkim snagama, možda bi izbili neki incidenti, vjerovatno ne bi bilo rata na taj način, ali bilo bi nekih sukoba, definitivno. A možda bi izbio drugi, novi rat. To za njega ne bi bilo dobro, jer tim bi izgubio svoju povlaštenu poziciju. Ali on zna da njegovi ljudi, to je sam rekao čak u jednom intervju, kaže, ja svom narodu govorim, evo, posao, ekonomija, ne gledaju, znači ne razumiju o čemu priča kad govori o ekonomiji, o poslu, o šta ja znam, o politici generalno. Ali kad ne kaže, mi Srbi, RS, svi poludi. Znači, to su ti ljudi koji ne razumiju društvo, ne razumiju politiku, ne razumiju šta znači život. Ali kad im spomeneš srpstvo,
i pravoslavlje, taj ponos, tada se uzdižu i na taj način dobivaš izbore. Ljudi koji se ponose svojim etničkim ili nacionalnim, znači etničkom ili nacionalnom pripadnošću, ti ljudi su prazni. Ponose se nečim s čime nisu imali nikakve veze. Kažu, ja sam se borio u ratu, to je moj doprinos, ja sam ostvario nešto. Jesi malo sutra. Šta si ostvario da te pljačka ovaj čvarak? Kad će se ljudi u Bosni i Hercegovini spametovati?